nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu kuri iki cyumweru tariki 24 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Umunyapolitike Mukanyiko utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kigali akaba n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yatanze itangazo ko yifuza uwo mugabo wo kumufasha akazi ko kwamagana FPR maze ibintu bikagenda neza. Abakurikirana politiki y'u Rwanda bavuga ko uyu mudamu ngo nta muco agira, akaba umuheza ngo ni wa Parmehutu. Ni Birego Mukanyiko Sylvia ahakana akavuga ko abamwibasira bose ari kubera impamvu za politiki. Naho umunyapolitike Philippe Mpayimana aravuga ko ubu yiteguye kujya mu matora ahangana na Paul Kagame usanzwe ari umukoresha we muri Minisiteri y'Ubumwe. Abakurikirana politiki y'u Rwanda hafi bavuga ko akazi ka Minubumwe uyu munyapolitike asanzwe akora ashobora gatakaza niba koko atari umwopoza baringa w'agakingirizo. Mu makuru yacu tukiri mu Rwanda, umunyabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yahamagariye amahanga guhagarika urwango rukomeje kwiyongera mu gihe hagiye kwibukwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Uyu abakurikira politiki hafi baravuga ko atunga agatoki Kongo n'u Burundi byakunze kuvuga ko jenoside u Rwanda ruyikoresha nk'iturufu ya politiki na diplomasi igihe ruhanganye n'ibindi bihugu. Na urwibutso rwa Capitaine Diane Mbaye watabaye abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 rwatashwe ku mugaragaro rwagati mu murwa mukuru wa Dakar muri Senegal. Macky Sall uri gusoza manda ye, Perezida wa Senegal yavuze ko uyu musirikari wari muri minwari yatabaye abatutsi benshi ari nacyo cyamuviriyemo urupfu, akavuga ko yari intwari ya Senegal mu buryo busanzwe. Turabwira kandi ko SADC n'ingabo yohereje umuryango yohereje gutabara Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko batazigera bahwema kuyiha ubushobozi, imbaraga za diplomasi n'igisirikari kugira ngo itsinde kandi tsinsure umutwe wa M23. Baravuga ko ariko batishimiye icyemezo n'urwandiko u Rwanda rwandikiye ONU ruvuga ko SADC kuyiha ubufasha ari ugukorana n'imitwe yitwaje intwaro yasize ikoze jenoside. Mbahaye ikaze mu makuru yacu arambuye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Umunyapolitike Mukanyiko Sylvia utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kigali akaba n'imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yatanze itangazo avuga ko yifuza umugabo wo kumufasha akazi ko kwamagana FPR maze ibintu bikagenda neza. Mukanyiko Sylvia avuga ko yagiye yamagarwa kure n'abantu kubera ko ari umugore wenyine utagira umugabo, ariko ko yifuza umugabo kugira ngo noneho bahangane na FPR imbona nkubone. Abakurikira politiki y'u Rwanda hafi bavuga ko uyu mudamu ngo nta muco agira, hari n'abamwise ngo umugore w'igishoshwe, akaba umuheza ngo ni wa Parmehutu. Ni Birego Mukanyiko ahakana akavuga ko abamwibasira bose ari ukubera impamvu za politiki kandi bose baba bakora FPR bamwamagana kugira ngo bamucekeshe. Mukanyiko Sylvia ni umunyapolitiki wabaye muri guverinoma y'ubuhungiro ya Padre Thomas Nahimana, ariko akaza kuvayo bashwanye ndetse batukanye karahava. Abavuga ko Mukanyiko ari umuntu utagira discipline abasubiza babwira ko ibyo bintu watabizi ahubwo ari umuntu uvuga neza. Minubumwe biciye muri Minisitiri Jean Damascene Bizimana yisuye umugore umuvugizi wa Parmehutu n'umuntu ukunda kubiba urwango kugira ngo abantu bongere bicane. Mukanyiko ahakana ibirego akavuga ko arengana. Mu kiganiro yari yatanze rero yavuze ko umugabo azamufasha kugira ngo bakomeze gahunda zo gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo bamagane FPR banakorere n'amafaranga. Niba rero uri umugabo wifuza kubana na Mukanyiko, tanga kandidatire yawe. Agataho mu yandi makuru, umunyapolitike Philippe Mpayimana aravuga ko ubu yiteguye kujya mu matora agahangana na Paul Kagame usanzwe ari umukoresha we muri Minisiteri y'Ubumwe. Abakurikira politiki y'u Rwanda hafi bavuga ko uyu Philippe nakomeza ibi n'akazi yari afite muri bimwe muri Minubumwe azagatakaza niba koko atari umwopoza baringa FPR ishiraho kugira ngo abagakingirizo ko guhangana ko kwerekana ko mu Rwanda hari politike ndetse n'abatavuga n'ubutegetsi bubarijwe. Philippe Mpayimana yakunze gutavuga rumwe aho igeze kujya muri mitingi yo guhamagarira abantu
kumutora hanyuma akagaragara ari kumwe na mikoro wenyine, intebe zose ziriho ubusa. Philippe Mpayimana ni umunyarwanda wahunze u Rwanda muri 1995 akajya mu mashyamba ya Kongo, aza kwandika igitabo kitavuga neza FPR Inkotanyi, avuga ko yabiciye ku gahera. Hagati aho Philippe Mpayimana yaje kugera mu Faransa, arahakorera ndetse akaba ari umwenegihugu w'Umufaransa. Philippe Mpayimana avuga ko ubu yahinduye politiki, akaba ashaka kubaka u Rwanda kimwe n'abandi. Naho abarebera ibintu hafi bavuga ko Philippe Mpayimana ari umuntu wishakira, ari kwiyemeza mirimo muri politiki, ashaka kwihangira imirimo no kwibona. Ngo icyiciro cya mbere rero cyo yaragitsinze kuko yabonye akazi muri bintu bumwe. Ni ibirego hakana akavuga ko abo bose ari bigarasha n'abantu batifuriza u Rwanda ineza. Umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yahamagariye amahanga guhagarika urwango rukomeje kwiyongera mu gihe hagiye kwibukwa jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda mu kwezi kwa kane. Avuga ko abakurikira politiki hafi bavuga ko uyu munyamabanga ari gutunga agatoki leta ya Kongo n'u Burundi byakunze kuvuga ko jenoside u Rwanda ruyikoresha nk'iturufu ya politiki na diplomasi igihe ruhanganye n'ibindi bihugu. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nikunda kuvugwaho rumwe, hari abavuga ko abayivuga ari nabo babigizemo uruhare, ariko ibyo FPR Inkotanyi bihakana yivuye inyuma ikavuga ko abo ari ibigarasha n'abajenosideri n'abarevisioniste baba bashaka guteza imvururu muri rubanda no kwerekana no guhisha uruhare bagize muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi. Naho SADC n'ingabo yohereje muri Kongo gushyigikira leta ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23 mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Lusaka, Zambia, yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu hafi ya bose b'iyi miryango. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo baratangaza ko batazigera batezuka mu gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri diplomasi ndetse no mu bukungu n'ubushobozi kugira ngo ihangane na M23 maze iyigezeyo. Barabitangaza mu gihe leta y'u Rwanda yari yabashinje kuba baraje gushyigikira FDLR iri mu ngabo za Kongo kugira ngo yongere izikore jenoside. Leta y'u Rwanda yasabye umuryango w'abibumbye kudashyigikira umubarire ingabo za SADC mu rugamba, ariko nyine umuryango w'abibumbye uyima amatwi kugeza igihe African Union, Afrika yunze ubumwe, yemeye kuha izi ngabo imfashanyo kugira zikomeze zihangane na M23, ibintu leta y'u Rwanda itigeze yishimira. Baravuga ibi rero mu gihe intambara muri Kongo ikomeje kuba agatereranzamba, kuko M23 na FARDC bakomeje guhangana mu bice bya Masisi ndetse na Rucuru, aho intambara ikomeze kuba agatereranzamba. Hagati aho abasirikari bamwe bahunga urugamba baburanishijwe uyu munsi, aho babwiwe ko ibyo bintu bidakwiriye ingabo za FARDC guhunga inshingano no kugumura abandi kugira ngo nibarwane. Naho muri Senegal urwibutso rwa Kapiteni Diane Baye watabaye Abatutsi muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 rwaraye rutashywe ku mugaragaro rwagati mu murwa mukuru Dakar muri Senegal. Macky Sall ari gusoza manda ye yavuze ko uyu musirikari wari muri minuari yatabaye Abatutsi benshi ari nacyo cyaje kumuhitana arashwe. Hagati aho ariko Macky Sall anatangaza ko uyu musirikari ubwo yitangira ku Rwanda yerekanye ubutwari bw'abasenegale ku rwego mpuzamahanga kuko baharanira ubumuntu. Nawe muri presidansi akaba yaraharaniye ko umuntu yigenga kandi agaciro k'umuntu kagahabwa. Macky Sall nubwo avuga gutyo, atabwa n'ubutegetsi bavuga ko yashatse guhindura itegeko nshinga agateza akavuye muri politike, ndetse akaba agiye gusoza avugurujwe n'urukiko rw'ikirenga rwatumye avuga ko atagishoboye politike. Reka tubashimire rero kuba mwakomeje kurukurikirana muri aya makuru ya RT Imena radio kwitira ikinyuma kubuye. Uwiteka bane namwe kuri serivisi za visa na migration, ndetse abashaka visa yo kujya Burayi, Amerika na Canada, abifuza gusaba ubuhunzi Amerika, Canada, Burayi n'ahandi, mwatwandikira cyangwa mukadusura kuri www.jean-migration.com. Uwiteka bane namwe, bye bye, cyumweru cyiza. Ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia, wikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa 3
akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.